o le mele le nana te fai atu. O le tūlanga lea ua tusi mai ai Newsnight. Ua tusi kusawalea se nga ma mefo i o lo kangofongofo ma faku ka posti o ka mafaufaunga ma kongilunga tu sa le mea donu ale ua fai e le tu inga edita po le ko inga pule le inkia fiki le u fai nge Samoa ma tu fa la pisi la vai le ingia le ai fa nga ai nei ta maiti Samoa de ka kusinga and I don't for yet this is a very very serious ele se mea ya o ingia u fai news pepelo I mea ai ma tu ho fo la vale loto ai ole makanga wenga fo yo leo ai ole se fuanga fo ile ele ia te ele o se sawaina le ole freedom of press ele o se sawaina ai ole faisa o ole mesa a ma fainga loka isi kangaka ile me ole fai kala fa kupu pepelo ole al mela la ina le ma faina to so ye to inga tangata il tula fo no le ato ma se me ka ya e fai la si ka wole si pole la marenga pe nga kalmo ma sa mo si ka no afie ska ma ngi si mo Vietnam e lo sembia la fa kope wala nga o ko nga be fa pe tak la va nga lo ko nga o nga le mga eliki ko information mo ya la ko mo ko le ko iba ya ko iba ka iba mo nga lo ka ma ko le ko pa ko mo ya ko ke ala se fu mo ka ko ele o ka yo foi fa si goma ele sau se kala o le si va nga ia lo ka pe lo vinga e ke le ase nga venga la nga lo fa ka se le Australia mo le Vietnam mai o le winga la utala ele to ia ele ai se me ta tu te pe rush po le lava le nga ele nga o ka ko le so ma ka upula e korua kungu uie triangle ile la ko suenga Vietnam Australia ma Samoa o le foi na mau mai se fa matalanga la tamai nei e fa be mai le tina le ai ngol se tasiori le kingo le nga o fa tu por fa le lavi e o mai le so ele o ko e maua se fe so ta inga ma se tala noanga ma le la ku ka mai kiki le se soka inga kalu mai ale taimi mo le na va ia tu fa sa mai Vietnam le la u foi tau tinonga ma le la ile me sa tupu o le winga la fa matalanga ele ai foi se me la alu la wai walanga o le tangia mai na tau mafai le lo ia ai se fa kula u kala le ole mali ia le a ka wale na pe maniti o tatino mo ta va yatu out of all the good lawyers in Samoa out of all the best lawyers okay longa useki mai le wa okay mai ke roiska kaya fa ko jump in mai lungo le sum o lungo le tato por kala mele le fa ko mai lunga le mai to mata mai am tanga le so anyways ngana distract kai mama fa ngol tato tato fa so on le telefo yo le o to tusi mai le me o le wingo lo tala le te fa ya tu le tu mai le kele o lo ia le lei ko kongo Samoa lo ia singia ai punga I fo ale o di ia fa nga me fiu le misiu le lo ia o le ku so o se kai mi ke se le HRPP ai mama Bako yo ele ni case ke le mission fa e fo langa lo ia mana tu mai okay so ka kala ia sa le lo ia na pawa cases a le mission le ia nga o defamation ale wo na le pawa yo nga cases nga ku sa wa kumu mo meo fai ka kala mo meo defamations ele ia nga real criminal cases fo ile ai o te no mo va ai tu go fa pe wow ya ala fo kala fo ile sori pi wa kau ka kafa mai fatu wa tau va vala mai ni ama ka mai fa ko nga lo ya ke kele nga alo te fa yetu fa nga ko alo te fa yetu the likes of Brenda Latu George Latu
Miro lo ia ho i longa fatu wai le winga la tala ai punga i le kamale ku mai le pipi o fatu la tala ore case mua le la pese case foi le walanga ia te aue asuengi ya masuengi wa vela le wala tula le lo ia Matthew le misio wana nau ngar kasiar va ya so ka penga ia so suenga le we vai era kope le ia le la walu fai fa masino ina o taro sanga leo e to e fia avaturu fi i fa masino avakungi si va se lua le nga ele fai ngo fier ka penga nga manga ngore case le e international ile nga ole loko wala nga ola ua ka fi la ko penga ke un tuma me mo fa pena ai fi na ule misio i fa masino waka ka wanga la var vai aso e kasi so engam ka penga nga leo fai lo ya tatia ia le na vaenga wala nga o tato mautinoa mai roa le ya nga o cases al HRPP e kuele misio i mo meio defamations ma tu lang fa bena a wa fo ye o le lo ya ngumera kasia le obvious o longa HRPP isa alo tala le tu sama tua leipo ale lo ya le o le HRPP o telefon lo ya le nga kire kai kaya ka ngo fiangi cases al fast wala nga ile ngalo no loto ele talia ina ele lo ia le malo lo tu lai mai ai mo sia la fio fora fa sai or kama foi la le o le lo ia fa ale ku me drugs iyo e te le la na so tanga malona mala maanga i mene ono le wingo la utala le anga ngala nga lu e malesika ngaka le e la wa lunga drugs le fa pui ele fa pela o fa yatu na faini la fainga ngionga mana tua mai o ia sa ko mesinga o fainga balota le tua ai sui ko mesina o fainga balota ia Daryl mapu e fa fefenga ele mala malama ai sala sui CEO ai ko mo mele ngono ka mele sa mo ka cha ia le kengi wa pese ngo e fa ngo fianga no e fa fefea na ele malama e ai sala u kamaria a or kanga kai ke rua ngalulue ino ngalulu ko o le rua mo fa tasi le faingo ngalu o le ala le wingo la tatala ya e ke le ale so e ke le ale story o le mele ai to sila ne ia tulanga le e pa wale o le lo ia le mili ia ile awa isa faku emili ele awa isa e o e ku mo le awa isa wala mamro mo le ai me e fai e na ta fa tua awa ele ya se si o mili ele awa isa fo ile le mame uma ya ele se ser ma tala le o le winga lu fatu ele se ser la utala olana sui komesina pe fa pe to fa upu o fainga palota ia sunga ya Daryl lenga mawayar kay minga fa ko makul palok ai le mo voi ya o ya la le tu la indai le taimi le ya mo tau mo fainga le o ila tau ya to le na tau fi mai ya mo tau fia o la e peo li tu la e tu al tamaitai le wo tamaitai ya le sunga James ya pe me foring o James Malaysia li le la wala e tau fia o isi va inga ia la ia no fa ya tu le ya tau o lo fa no i au tali ai le tatu somba link o va ia tu ngai le mai ngol o wadi ia tu lo wa ole point le tu tau tu ole le fe tau i ole treatment tau sila foi le mai ngo Samuel le nga mai se uma te tau su se ta po to mo se o ko sila fia foi le pia Samuel le nga pia i court pe le mai ngo pon ka fa so ka fa mo inga to foi fili lima fili ko ka tau fili mana tu foi sa mo le melena ai ngare ka fa le nga i lungo social media ai loka mai lima i fili ma ko kiki makanga ruenga o maleo nga o mai le escorting le atua ai vai tangata le masalomia i menei masalomia i le melenga o ile siko ro fasioki le ka mai kama sa mo
eva solo ama fusi ya elea fatu o te lei loa I mafau ola ne tu loa ke o faku polase do you know a fai uma nei ni so tanga nei to vai ko sisira ku vai limo Samuelu ya e fili la ku mai mare solo leo pe o solo muri ngu singo fu to sisila mai sambo no o mele tau expose aku o le ayo se justice foi le justify ai treatment e fai kangaka fera le ami o kongo ia ko inga fainga to sisila tu le mai mai a o le morianga la eu fa maungia ngeu Samuel to vi foi lunga le telefone mole o morianga ia le u fa maungia ngeu Samuel a ka ko fa sa moinga o kala ka fa leanga kala ka fa leanga vai solo sa le ya o kala ia na fai nei e Samuel le cara pa la maquia se soi forces wanga ia kala inga wa ia kulanga le wa o wa ia kulanga le wa kau men kau a fina ia au ka ko baila le solo le lo o se sira ko ka ke le lo le na tonu le o te fai atu ai mai le ya se si por kala me fainga la nga ko mengi ku lo wa le a faina fua le o lo tayulu ma o le ma ke o aku ma kanga ruenga a ko ma ko ye fai unga o le lo kanga le ka fisa mo ri makua I ko lo kanga maka fio fikusa e ko kele o faia onga o langa sori kula fongo la mori ai wo to faia o le to fa tau te o le message le ko ke ka mo fai mo moli mai ma ko ye le to te ma fa fa pe e a fia fa kasi morianga ngi ku so le ko ke ka fa fe mai kanga ka o le unga fo le ko ke o ye ka mi o pure anga longo o le message nga le ka mo fai mo moli mai o le fesili lai ma fa ai se anko le lo ka ili mo kamale e le video nga o vai ko inga safari mai fusi lang kenge wala nga le o ka o ka fia sau fusi le si ko inga o ai fia tap ye do you know le a dawa le anga o le maka upule kalo sia fa fonga mai le kulo le fionga mingska por le fionga palmia kalo sia fa fonga mai fa ulunga maka nga wenga to te lo le anga o le tulanga le pa ko vi fonga le ka o tamaia o le wali ia mo liar ke mingai o le masalo mia iso o kanga fa akengi o le kuainga open space le to sila mai la to vatulu le ya tawa e mafaya nga ru ku kanga ka ko le fanga I kamaria mana tu mai o tu ainga me fa pengi yes o me ka fora o pasa inga le afika e mafaya nga wa ku kanga ka ko yai me ia lea e ia ka la ku fusi momongo ye singa me mai o e tau mo la ku le fusi ku ye singa mai fanga o a uma me ma fai ai ona halu kamalea e o ngo fai ye se ku inga escape foi le matulanga fa pena e se sila ai va ku Samuel sorry foi ngole fa se ka va ku Samuel wan va ku Samuel e kiro ku le venga la ave e makaukia Pisca ka hole le la sola pisca ka hole le sola ma do sila e sia u so tanga na ma tala no I course fa pene o le si kai mile ya tu e fa pe mai e le oiro mai re come singa makanga kala kai me ye fai yes la ngai mana tu mai e a mai le escort le e a mai le escort le ola e mai oyu ku sa mai yu kai kang malala na mai le fai e fa tanga tala wa in place lo ke fa ko ngome mana tu ola wa umana ave le fa tu nga yisi singia superintendent o saking singia o ka ai ko wa uma ye le ranks foi le lu o kama foi la ngai fa ngara ko fa ungai
lau te whaia whatonunga ia. Ke le foi ar kai mi kau ke ka mau maka ko fanga ko ngai lunga. Ai muri angi. E ia yar maula le e. But overall kau ke le lopo le a po fe ka o ko o ai a fisi. O ai fafa. A o ai fo I fa savali. Ni la ba ya sa fini si ia la nga ke ba ia ka mo mala ba ko le aso mo le aso. Ya. Ona I motunga afana a o alu ai pea le fa tali na marisu suenga. O lea matau. Ia ito tonu o le tatou atunu.